maka asem bia to Ghana opa mo record video we okay one day ya be so Sami Jamfi in e wo NDC as a president MPP dey ma hu the obere election ni nyina the ombeto the 31st January oh yes the obeba be MPP the obeba flag bearer na obe contest for 2028 wo hu nipa obeye ma hu nipa obere ni hwan Yanfanto. But mesre say ye mompa ye obe 2 3 4 by elections be a mompa ye. Abusian penifo say afi bi ye sign afi we de kamia say aye sign e de ama wo man Ghana ye pa ye hwe wo wu a ekoso amonyosem mu esom mu ne afi ade a na ekamia say afi we de ani eye nyan e de ma wo man Ghana na ye kopie mu e wo parliament house a ye hye afi yasi asofo dodo na e ne be hye nkom e de fa ye mra hye bedwafi e tre by election ya wo mu ebehunu wana se by election ya wo mahunu se e be koso e wo parliament house na ye nim se parliament house na se by election be koso de a ene se nipa na ne free nipa mu ade seat no ato wa na ye babo wo na abefa wo mu ko na no ya e na ye kan Ghana fo ya ye hu ne si ye e wa kwatia abra NSC ya e da ne de to ye koye by election e wo ho ene e ho nsem bebre asadwe de seat no akwakodi NDC fo ensem na ne ye nim se ka se wo ba ye de nkatu atwa na so se me no ka se Prophet Rojah e de nkomhye bi asan beto monten so a ama parliament house wo abonyinya wo mo yam ahye wo mo yie pa se wo mo hu baby a wo mo dwane e de afa ne ne ofo ni nyame no e fre nyame ne wo ne komfo nso e fre ne komfo ne ono so wo ne suma bi so e te mo fre ne suma bi se Prophet Rojah e kire se by election ye da ye ni man sana fi akwawie ni so wo han ni enka be se ennan ene ya de e wo ho be koso e wo brahye mejefi afei wo tre enyema bi e koso e wo NPP amonyeko ya wo tre se ye Rajon Kumah nyame fa ne krense ya wadane e de ato no ono so nank wo no e na e ba be ye running mate e de ma Dr. Muhammad Baumia ya na hwehwe ni bibia akoto otia ka bibia ni we besi kwan na so wo hu ne ya say ye no ka say de Jon Kumah da de so ya sa running mate no entimi ama so ebusia wakan sem ye pa e wo angel morning show so e be kwakoti obora NDC fo so aso ye e de enkomhye bi ekode ma wo mo kire nipa se NDC fo e de ne ba e be in 2028 and say afi 2028 no wono e ne be kwakodi NDC mu enkunim e de ma party na wo kire se enye obi a se Sami Jamfi na so se ade ba ko mienu bi wo ho no mo a e wo se wo mo hwe de to akomanya sa ade ene ne omu hu no e be dane e de ama wo mo back setera e na me kanfo de ama wo mo e na asoma sinema mjumedi e bro wo mo wo kaso kakraba Womuni KFC no eni di enhwene mu Italian bags papa de eye back setera na me kanfo e de amaw numbers no egu screen na se fana ne wo eni nkomo na bag bi a wo hia bia no ne ode kwa badinto ne ode kwa wedding ne ode kwa engagement eye yo krokro bi a wo pe e de wo pers no phone bi no ne ma ko mienu bi di ahyimu a eye back setera e benye bi e de amaw ebusua kama ho ne ekotie se ne Prophet Rojah de enkomhye no etu dwa ama parliament house abonyenya me koye Rajon Kumah fie Radin fan the currency. Yes, our story no John Kumah de no. Me ko ni fie ne ba boy be a friend Eric no de me ko. Okay. Me ko catch them direct say Radin e so am sha me mra wo nchen. Na papa before say me nya akonya akọ John Kumah fie no. Na ma hwehwe ne sa more than 1 month 2 weeks. Wo frɛ we ne de wato ha. Me so papa me da de na pushi me say me nko. Me so me nya akonya nko. The man do baby I need a body ni pain wa bontino no because you want to say open access to nipa na unya obebresa unya de no so bia na emergency nti fine ye modi okay ye nka asem no ne aka ne kasa koa eye den obenya odofo bi a oben no obi kura no bi ya ne tamfo betumi asende am obi se hwe unipa ne abo ni di ni bia na ne nsa aka me ne papa ikwatena asikodi nkomo that time na onyare oye fit me dana me koye me ne Eric koye no saa da no na oda ni puma wo dware na ne maame ne papa pe wo fie ho enti wo mo ni papa ni fie ne se wo wura ho no one me for steps bi ekotena small hobby small hobby was soro ne ekotena ho and ye didi nkomo the message was very simple message nyina ne said there is going to be a food poison but before that you are going to be a president one day okay e wa MPP and na he ono na nkomo de ba be running mate I am saying this MPP impeni for bet me testify Dr. John Kumah opoku prempe position no. The position of the man me am boss ni napo. Oluma me chia. Na ye John Kumah. Na ye John Kumah na nkom de ma no. Opa bi MPP mpanifo no mo so mbeka no kra. Na akunwa ne ye John Kumah de 100%. And na John Kumah be take akunwa na one day oba be president wa Ghana. It is
say na mde message ni ma no na meka chen say me huni pa mienu say de awuduro afọ aduane mama won na de mu yan say wo wantimi an survive na Awurade kire ma de say me meka nchiro na me nchiro na ye Mr. Sadiq mano krensi no say prophet edu ba bia ya na mama pressure to ni passion mo US yes prophet bi hwehwe me just a pressure need too much na say me ho be ye hinu no o de waka ebo me shofu amani and of Eric say won hwe soro na onye bi no family jam kwa na Mr. Sadiq meti wani ma ho pani bi ani Ghana ha I am saying this on your TV pani bi ani Ghana ha makọ na nim akọbọ mpa ya ma na wama me envelope magida oh I'm telling you ndenye sika ntina wo ye papa yenya adwuma no fo sika Yesu Kristo ba edomo na edi na chi nyina at the end of the day nipa 12 pen of our say asuafo yes me nya ministry ade a me mo ho mpa ye da say Awurade mfama me yedom go me intimi stress omo mu ni me ni self prophet Rojah obe friend said dan won fa sa na ode me papa facha me me intimi stress eti edomo kire me so a na me ho kire me eti me mo mpa ye mpa edomo da e wo wasori no mpo no me church members in I don't pray for that and two me nya ministry say me pe sika I am not doing ministry for namu niema yes se me si me bubodin a kametumi abodin a ye din wo Ghana ha metumi amodin be 40 ama ko manim no ma bom pa just Sunday ya kwasi day baby am tu mi nan ko ye nya baby ketwa panyi bi to nsa frel anya pani keke o pani o ye pani pani o ye pani pa che obi a oh manum pani pa oh okay se baby am adwen ho ne dia minim baby e ko baby a na enye ho a ba o ka se panyi pa o panyi pa dia o ye pani pa aha e bom pa ye ye we efu a msi da bi oh as what I heard was what I was told and what I have seen is different me we ni esre kwa me the Land Cruisers too ka ba ko kan ye me ameka me an mfuali from Kumasi because she apani kro no wo e be shia no akra ha iwie me kom baby enti me nya ministry for sika ana me hu ade na me ka hwe ye obi ti say me akasa me be ma A+ baby obi amehia no me pana sempa o me the prophecy by for A+ before 2024 election ejina ma so dem say A+ be win ni seat na omo ko me hu say omo de na John Dimeru me de no nkom hye ba wo angel na omo bie radio ba ku bia na ka angel hu Kumasi +1 no radio 1 radio 1 oh ana me kan say obi ti say Sami Jemfi o de me keka ba ana me kan say John Dimeru okosoro ba form omunya na obe win ni seat radio 1 kra betwa mu o tap video ni nyina say angel forward o betimi anya go na ye radio ana A+ de me hye kom say A+ be win ni seat na because of seat now be win ni nti asum no afidie okay eti ya mompa enye den ema no ana me ne me church me gina mu bompa e ma A+. Papa at the end of the day me ne nkasa afon so da but we need seat no yes eti o ma ne bu ama a video na chi no ana bloggers cover that old videos A+. Oni say papa free sa time no me ma bonte me prophecy bia o prophecy bia ye hu ni ne bia old videos maka twam bia 2 years bia 3 years bia 4 years ana manfo kofa ni nyina no me de den e buy nti de mu ya ne say me ankasa me bla de video bia message bia ba say onu say mema bi do o monsa keka di for Rojah papa mabo me bompa ye ma me church members nyina ye dance for e kan say obery new seat maka asem bia to Ghana opa mo record video we okay one day ye be so Sami Jemfi in e wa NDC as a president ebeche enche obe 8 years ahead 8 years 8 years ye di enemy ko ya ye be so any in as a president e wa NDC mo e twa 8 years e ko na obe yi ni ti no ano no papa obia ni won mo obetimi we a conditioner na we anya condition obia ntimi nsesa nkom hye we after 8 years Sami Jemfi ebe unity the presidential candidate papa o unity man this year one touch win obia and try some recorded we am ho mpaye dabi obi anya akwankyere mfa ho ombo ne ho ban asa ombo ne ho ban eda style da na bra boso but say Ghana for mpanifo be ma kwan a
papa ye oniema bebra urade betimi afa so anye sika na mepe me mpe fame odi omo fa yen hye baabi menka se obi ntwia meka no mo ma ye kwanya se papa ya ma okwan mo mpaye bompaye papa Ghana baabi a yigina no prophetically ye nyina ye esan se ye mpanifo a nyame adwuma mu no omo aye adwuma na che no dodo na abedane politicians urade ka se omo during election time election twamu a omo nka se omo man ni bi nto ma bedane businessmen okay omo gi s gracia cause obu be hye nkom wie na yeto aba ni wie na ebotia wo mo a na ato atemnidie ne anibere eti omo they are not ready say bi be receive bibi dia ma oman no okay a be boa yen an wo fom ba omo de omo ye ne say obenya akwanya na bia ye pani wo be win election enya na be win obi an win ma ya akwan kire say de be ya ni boto me den but election ni twamu a yen na ya ka ne ye mobo chen de ote akwanya no so say mo save o man ne wo say o man ne ye first atorenchem ne atorenchem ani niam e ba besi oyone papa ready to me dan niam bi adin ahunu se asuma fidie bi wa ya yesei eti ebi won ma papa won kwa ya won ntimi nya dan ya won ntimi nye o man ya yatimu no sofu eswali am wotumi chen obia ana ma bin chen obia papa African star oja oko apostle ko Josefu tumi Awurade di ma ni di free ni na yem di oba asase so Awurade di bedum no oko ndi utumi na wo chen obie no obewa di akwa koshi dabe minnim akra kesesa ba metumi akase ni eka asori eso a wontimi nka enyi osofu pani mi akase moluma apostle odifo Anthony ojobuache eno wen resurrection oko odifo amu akum nyina ba ye bi ko na kabana kaba mu nyina ba betwam ko papa attacks amanya no nansan no from asofo onyame na ageme meti ai se bone na eba mi hu ameka papa so abeka papa so na eba mi hu a meka ebi na me refi obi se abato ebe koso pa ye ni hu pa we de se wabo ho pa ya MPP de no wahu MPP de ma hu de obere ni election ni nyina de ombeto ni 31st January no oh yes de obeba be ye MPP de obeba be flag bearer na obe contest for 2028 wahu ni pa obe ye ma hu ni pa obere ni hwan ya mfanto but mesre say yemompa ye obe 2 3 4 by elections be mpa oh wait the doso eda yenim ntina mesre say yemompa yenim nheda anye on say ma keep a lot me mo bi edin but ye nyina yem bobo ho bi me mo bi de ohwe mo bi de wotie mo bi ma wa frɛ mu bi ayo ma sutre say wa hu say but the omni say I've gotten a lot of threatening messages. We will come and kill you, we will do this, we will shoot you, we know where you stay, we will come after your life. Obi mama, we will take something precious from you. Me amu amiti me kase na me kakraka ni na wo sa beje precious baby o. Precious na me amiti mu abrabo emu nyame ni kura ye. The wo sa she da bopo abeje precious na me bisa precious na no ne de ye. Eno ane me nkwa. Anu nti papa te say no wo ma ye de kakra Awurade di ama ye de boye de ho ban. Okay. De ye kan betie no. Right. Ne aka mo matie. Abusia ensam no ne yakwakotie aba no mesre so beja wo comment e wo comment section ho e de ama me. Na afi o mi subscribe button no so e too much GH ayakai so the notification bell ne beka wo ye ne sa na se upload ni to pepron na phone na bo won kai no timi so ne ensam no ne nyina esiti all the social media platforms so kwa e too much GH o subscribe no like no wa share na wo nwe bi nso enye bi ahwemedin e the dark gold ye be say share